Festival duhovno-dokumentarnog filma već 3 godine neodvojivi je i značajan deo festivala hrišćanske kulture. Ove godine dobio i podršku Ministarstva kulture, rekao je direktor filmskog festivala Miljan Gogić i podsjetio da je on ove godine u duhu 800-godišnjice samostalnosti Srpske crkve. U 3 dana publika će vidjeti mnogo kvalitetnih filmova sa duhovnom tematikom iz zemlje i sveta. Nastojamo da uključimo što više zemalja i nekad smo morali da žrtvujemo i neke bolje filmove da bismo imali više zemalja. Računam da će u narednim godinama uz veću pomoć ovom festivalu da ćemo moći da pokažemo sve filmove koje imamo dobre. Podršku festivalu u Zaječaru svojim dolaskom dao je i Lazar Ristovski, naš poznati glumac i producent, čiji je film Kralj Petar deo ovogodišnjeg festivala. Duhovnost je reč i pojava koja je možda u velikome zaboravljena, tako da je važno podsjećati se na duhovnost, a vidim vi to činite na najlepši mogući način. Duhovnost, svaka umetnost mora da se bavi duhovnošću i nema velike umetnosti i velikih umetničkih dometa bez duhovnosti. Eparhija Timočka nastoji da unapredi duhovni život svojih žitelja, između ostalog i ovim festivalom, koji ima značajnu podršku grada Zaječara. Tako i festival hrišćanske kulture sa svim svojim sadržajem, na prvom mestu bogoslužbenim, tematskim, ima za cilj da nas podsjeti na vrednost hrišćanske vere, ne bi li nas to sećanje na vrednosti naše vere dovelo do sećanja na Boga. A ako imamo sećanje na Boga, imat ćemo sećanje na crkvu njegovu, imat ćemo sećanje i ljubav i prema svakom čoveku. I ekonomska i svekolika obnova i Srbije i naše kraja mora da počne od toga da shvatimo da je naš duh, naše biće sadržano upravo u spoznaji i saznanju koje proističe iz vere, iz naše pravoslavne, iz naše hrišćanske vere, da je tu sadržano sve ono što može da nas vodi napred. Nakon otvaranja festivala publici su autori predstavili knjigu Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Knjiga Zvonari slobode je uspela da sastavi verovatno 2 najuzvišenija i najplemenitija i najbolja Srbina koji su stigli najdalje i za srpstvo ste žrtvovali najviše. Sa tih visina do kojih su došli. Ako nekada neko zastane i kaže vam da su vera i nauka odvojene, a vi se setite jednog od najvećih umova 20. veka i jednog od najvećih duhovnika 20. veka, kako stoje jedan pored drugog, kako su uvek objedinjeni u borbi za čast i veru svoga naroda. Tokom 10-dnevnog festivala hrišćanske kulture do 15. septembra u Zaječaru biće organizovane škole ikonopisa, izložbe, predavanja, promocije, večeri horske muzike i folklora, program za najmlađe.